Oristed. All right, orukutureba ntukusimira kimwe mu Kiga TV, Western Media TV, NKORE Media TV, tugiye ku celebrating birthday ya Peterson MA, omwe gospel artist witu, omwe omba kusinga yamani hano yo mu Western Uganda. Peterson, ni kintu kye tukusinga yo kikudya mutime kiwakube no ndogambira abantu ejesha. Katujengwa abantu badya. Ekyo kubanza nyenda kusima buri muntu weno ryo natureba all social media platforms is NKORE mu Kiga Western Media nazo bero mbatureba nyowe nkabandi street kid for 17 years ekyo tikutina kukigamba nenyonye zintembere zona ayinkwikana akwata microphone mbagambira ekina kubasarahanga ku nyamba ngahurira nashemerwa nkagira agent mgwakimbuza nkimuka nkasima rahanga burizoba n'abana ba street kuhinduka bakabankanye kina ikindi because ko gire ngupasta wiri tarankwatira ha mukono nkabire ntari ikindi ekiri kumanyisa ngo ni wori yo nondeba no basa kugira uwayigita nawe mugira umwayamba hinduke cyo mugasho sofa umustore yawe nturebo kahindurwa pasta wira kakwataho wahinduka iwo bwiro kurugo hinduka haruho street kido wararuje ukakwata mukono twareba hakato wabe norara na wachitanda nturebo kwa kusha nturebo ko uri kusha there is a very very big difference hari yo wayambere under me no kugira ngo my brother ya agenda under me nyina bana mukaga bari ya mukono gwanje pastor kwa kubiha street y'abareta twaza yo twaba recruiting twabareta akaba kikora wenka hate kiturukora ntubabagana tugira mzee wa recruiting nawo uburaro buruhabo kuba twabumbeke nejo munji munonga residential bunire eryaho musave ya hansaho one day medias turyazayo tubatayayire mubarebe bino kikari kirunje munonga baryane banyone babyama nawo ningiranyo wogu ninza kumushashura school fees ku P7 nondija kwatondija ati ninza kumushashura school fees ku P7 so esente z'abantu bakutuhoma mabaga na event kweshongora tizikukoma mukuzumusha hozitu nizikorecho under me I have 6 abariyo ne bashoma ne barya ne banywa ne bajwara kandi ntakubaha imyenda y'inkujwara nimba twara ngure imyenda bajwara wambuze kibuzo cya Kato my brother Kato ngo kupasa yabagambira Kato no mwana wa muzeyo mumbana bitwarigire nabo konko umuntu urahangana ahanga buri kimwe cyona okuhindurana kuba kuryo kweye that's why nibagera ngo indezara mwiru na muhimu twena tubasa kuzarwa turya barongo ndija iraguro ndija ayiri abe brown so okuhinduka ko muntu nuwe narahanga we ibono kore cyawe tukazayo twena abasigireyo twahinduka katutinga umushara mushanga abo kuba is a brother just cyakwetengana kimwe to come back home bugemba kesho cyishongora yagira ngukoma weka kitawa kulindiridde Kato yagara ko mu Holy Spirit Church family tururede kumwakira muganda yagaruka tururede kumwakira abo nshonga the our brothers naba nimbasa kwato munshaho nkiyo munshaho nkamuha sente nikimanyisa ngo nobuno akubakuryana once one turya hamwe of course oteri street kid nkintu cyo wakozire cyo kura no yefuza no ko kutiteka te kujota otecho kintu nkintegane so mutuna nabambyamye akuba ba street kids bakora ibintu byinji biri mizare bo bikukanga echo takubasa kuteka teka amyaka 15 nkataha mahe 15 years yes 15 nkataha mahe tinguzagambo abe natwandika konka bakatwandikira mu barracks makenge nataha mahe abantu beta bakweta bakadogozi batwara kabamba barracks twazo mu training kuna shikireyo echabe kintuire nkabanyine my auntie akabana antera kwenda kunyita no mutakora mushango ngweno yakara mustani yo kutera konka mukama musasira because akafa so nanyaka musasira so he used to cane us badly so nataha mahe papasire kugira ngo bampe mbunu je mutera masasi that was my aim so emyaka 15 asuti ngazo nyine emyaka 12 12 so nataha mahe emyaka 15 16 kamba rawo nazayo na kwa training baide bakana bakora mezi 10 ugu nugo mwaka kutoyota 10 mu kwezi kwa mwenda urutaro rwatabuka babo kututera inkoni babo kutukora ibigumire abo kubantu nigomeza gakwereruka yo kumukora training bakweta cadet very dangerous umuntu yagira baho nashohora in a rank either sergeant either captain either in the other rank byatabuka twatoroka
because we are 6 twatoroka abana banatwarga mu mahiburi mu yatwerogwe cyo kintu wakozeroza audience street echo kunahereze kurugayo umutima gwanje wakimbuza nayibuza atankambira iki kugenda kushukuru bajimpire nkamwita hatukurinda kikumesana kurinda umucome ningane bakana bakunyita so nkimanyisa ngo echo nakunkore ibindi byone ibindi binakozere that is bure ebyo kuzaho kagira ngo wagwagaga wamutera ikikonde wamukura mino that is not chamani abakubecho butosha nonto tara street na chikora nyowe echo ncho chantinisize kaja ntatgayi kunamutire nkaniza kutora so kunkiteka teka butosha ningere inagatahire mukara mu training kugira ngo bampe mbundu kahurira cyankanga aha wagamba kubi nyowe kanye nko muntu. That's why my brand is Salvation Army Music. Kuna junirwe nikiriza rahanga pastor yatu ihayo nahindura mentality n'abiri nyine abintu basakoro worldly army najito mu Salvation Army. That's why my mind and mentality netekateke echo kandi nyondo free ninjware binkwenda kandi ninjware binashemerwa bw'inshonga ndio musirikare wa Yesu. I'm free. Second to the last question abinyine no okakura street no manyembera ya street kids to the best kandi ohinduke waba transformed nembera yo kushango tare ha street no juma to the best kuwa kufuna authority jesha like niwe nkasite council mayor niwe mukura what can you change to street kids no basa kuhindura ekinko basa kuhindura first of all no buntakabire we kunko muri we kirumu omurinye kirumu nimbanza kuombeka home no kora enju ukagita muri kimwe cyona ukita abana aba bakazamo wayi cyo kureberaho haruheda kikeji utakubasa kugaruko wabo nko cyo kureberaho haruho umuntu excuse me harimo umuntu utakubasa kwata umuhanda kugaruko wako atabacijuka bamwe bakargayo bari batari kwingana nkakakana ariyo mugeto nyina muzariromu ibubundi yafa yitwa sirimu ninga kana yakatambikiromwo ishe no mugeto no utakigaruko waba kana nikakora katakumanya nkai. For example twino umushijaha omyaka yanjye 2007 haroga y'abantu beta Manseso akazarubwana erizoba buryo wa pastor wire titukumanya na wabo no bokajyo tuntwaro witu tikakumanya erizoba pastor nuwe tata nuwe mama akakazara yakamuna yabo bunagira so nikimanyisa ki ngwa kana ko nikabasa kurugamo mugasho kahinduka Peterson kakanyeta anko muzeyi kakamweta tata so ekintu ko basa kora nawo no kubombekera home kandi abakubana babasa kugaruko wabo arikuzasa kwijuko wabo nimba ndi ready kumutamo toka nkamugura equipments zona nkamugarro wabo yeah nyowe tatana mawo bakafera umutaro wa genocide tukazaro turi abana batanu abiki bashatu nabojo babiri abiki bashatu baburu mu rutaro we don't know either they still there ninga tabaro so as I talk now ninye ndihona brother wanje echa kabiri nkabantini fe na ruguru rahanga yanje rembabazi yampi fe na ruguru. That's why every sense zanje zone zindu kukora ni making a song na sharing ona ba brothers banje bona ogwo mshishana bamweta Moshe omushisha omujungu akijana bamweta Patricia yarga Canada yatandika kuturebera twatura twena nho twareberiro mshijogo yatukunda kuko mujungu wakana atkora makapiha yaheza yakwato muhanda yagaraka nkahi owabo twasagara turistaganant pastor wire no yizire akatwata mukono akatwindo kituriye rizo so ni manye kindi kandi ni manya nahindukuza I have them but nabo rwetorozo yes not strict ngukuna kujya ntogo ni mukuru wa tata ninga mukuru wa mawe those are iriba kweta around about relationship yeah tokubasa omunjero yo kushanga ngo yiniraka no basagamba sofa aho okoyemerire tokubasa ku organizing ayo nkacharete concert mukayamba abana ba street kids aho takwika kikabasa kuba solved by your music echo kubanza tugumwete ebiri nimbikora even though umwe medias mba mutakubimanya ntobikora konka zirinche next year omukwezi kwa katano ningo kwa kana into expecting kukora my 16 years of Peterson in industry echweke chimwe tujya ngutwe miliyoni nkitano
ibiri n'ekichweka niziza kuba niziza aha this organization and 25% zindi zikuza omurimo gundi. Alright, waturaganisa mbeho kora tukore nkarojo waturaganisa studio tukigitegerize. You never know. No, I was comparing the promises. Webali munongo wanara Western Media TV na Mchiga TV, NKORE Media TV tune Peterson MA is one of the biggest gospel artists here in Western Uganda. I sign out. Happy birthday, my brother. Thank you very much. Mukama wa humsha, bakunda mno.